Farisa. Hai. Di mana Farisa? Pergi jalan-jalan yuk. Let's go. Sama siak ya, dadah. Mari sama-sama siak ya. Oke. Peluk. Siaknya peluk. Peluk siaknya. Bye-bye. Tas. Ya. Bye-bye siak. Bye-bye. Teman-teman, ada badut yakul. Kita lihat badut yakul yuk. Jangan lari Kak. Suka. Yuk kita beli yakul yuk. Yuk kita beli yakul yuk. Farisa mau sini dulu sama badut. Dia sama badut. Gak banget sama badut. Oh, badut Farisanya. Ngapain sama badut begitu? Ngapain sama badut begitu? Jangan di susu fresh milknya Mas Satu. Oh, tadi ada yang Udah, bye-bye badut, bye-bye. Bye-bye badut, bye-bye. Farisa lagi suka banget sama badut, teman-teman. Nah, yuk. susu fresh milk. pagi yo. Dah. Susu fresh milknya 20.000 saya kasih bos, ini enggak? 20.000 dua. Oke. Masih ada? Farisa beli apa? Farisa beli apa sayang? Beli apa itu? Siwat, mana coba lihat. Oh, Farisa suka sama siwat. Suka. Ya udah simpen ya. Ntar kita buka di rumah ya. Masa begitu? Udah. Let's go, kita jalan lagi yuk. Tuh, di depan siwatnya, wow. Yuk, let's go, kita jalan lagi. Beli apa? Beli apa? Kemana-mana belinya buku mewarnai aja. Kemana-mana belinya buku mewarnai. Dari mana sih Farisa? Dari mana? Dari mana? Dari PRJ. Kita sekarang mau kemana? Mau pulang. Udah pada pulang teman-teman. PRJ-nya tuh udah tutup. Ini udah jam 10:30 malam. Udah pada pulang. Oke, udah dulu ya teman-teman. Ayahnya mau pulang kampung tuh. Bye-bye sayang. Sayang. Ih. Pura-pura bobo masih teman-teman. Farisanya mau lihat nggak tuh? Tuh. Masa bobo begitu pelukin buku mewarnai bobonya. Ya udah teman-teman, makasih ya udah ngikutin Farisa tadi jalan ke PRJ. Aduh, Farisa aja pingsan. Makasih ya teman-teman. Jangan lupa subscribe Farisa Kids ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Farisa. Dadah, assalamualaikum teman-teman. Kita pulang dulu ya. Dadah, subscribe ya Farisa.